almende me aduge program ge swaran haasa baata ke mere koriya me wagut kolake hama waran haasa by egoto me rajya ga urutam fahara me bevu mahamaje fawa Neonator nurses conference bevu matayar munganera me kama me conference abe malumat hissa kollama amena ko de be fro studio me ko te batti be algon kurmate me nevi Zarana Abdhulla clinical nurse and NICU board manager IGMH de me nevi Shamsiyya Hassan clinical nurse NICU board manager Hulhumale hospital Araboda marhaba de be friends tinata hala huwa ada almen hama mulig ala hennon to me adiveni neonatal ani me nurses conference mi kuriya be woman have thayaram be from mitani kihine intizam korbigen kuriya gendeve conference to me nusarege tarafen almen adidan conference aslo kobato furtuma balalo menumani neonatal ICU aki mi almen mi kiyani niku aki mi alango fama ko denan hasa korevegen hata yar korefa honna ICU mitana melani emma honda shoge ko demboda den ane duasno fara ko denna mitanuga emme ane farwa deven alumenna deven mondani emme critical ko denna den ane stable critical ko denna vidanna ane almen duniyage nisbatum balairuga komme ufamwa kudzege akkudinge tereng ekkujaki NICU ga admit kora kudze tengane Dhivehi rajyege nisbatum balairuga almen mi aslu mige tiri sahar koring IGMH ko furtamani start korebuni NICU e waral limited facilities a ekkon first bed a ekkon holubuni miharo almen koriyaragen gosna ko gami wagotu kaves asha vihi beduga hidumen ebadeve den Hulhumale hospital gasni ko en ebahori den ehen regional hospital taw gas miharo ebahori NICU mi den aslu mi public kan anoni via ehen sihi darak beflunna kaves eha bodakan aslu engify nove neonator naruhunna ki kom bike eki kura bike kan aslu even by far alme mi member fan admit kora iruga furtamani ko wadila face bunani timanna menna kannenge mi ki kora tane kame ki kora bike kame den detin duas yema bonelane adikiriya mingeni kiha masekke kora bike kan kon kame kora bike kame ki den almen IGMH ge ekhani ane ufam wako dinge nisbatum balalias ga gandaka ahareg terega delivery ebahore vi ha ko dinge adadu fana reste kaga me oleni den almenge NICU an IGMH ge NICU an ekhani ves admit koran ebeje ahareg terega 11 reste waraka ko den ei hama referral en radasun anna ko den naiko so danama me wala etiki mi almen neonator naruhunna ki gawmaga mustaqbal bina kuruman hage gotuga kudin sikhat salamatun tibi kudinge gotuga boditiwa bayakan hedma wara bodu masekkate kora bayke hasa ko duwas no fura ko denna ki hospital legga nisbatun bodan e binawani ekujegge umuru kiha ali komi ani duniya mi ai ega batibe sabbi saftayen fishigin gos hama sali saftaya de tere ekudinge barudana mi hori hakamakan aslo gaite depend wani den migota bala iruga gagandaka demas simmas ves eba heda korenji member fani ku sisters unaikko so wara bodan aslo ani collaborative team ege gotu galu men work korani mi hidume de kudin bodan almenge quality of caring kujjage mustaqbala wara bodu asare korane kudinge hedu boduguma ani sikhi halatu ragalu gotu ga maintain kuruma wara bodu ehi wa bayin asuni kuna sassunaki den bodan almenge target ki miharu mi deve almenge hidumei aslu war specialized area narhunna ki almen baki hama graduate wa gotag nikuga masekke korairuga hasa tarta tamrine libege mi work kuranteni ehme miharu almen clinical ga mitiba kudenna ki bodan hama clinical exposure ain almenge senior kudinge knowledge ehen kudenna demun egota train korani mi so almenge boda target ki hidume rangal kuruman ani huriha rajyege huriha kan koltakakan honaruhunna ege hitar konfor koddenu ade
එහෙමති ෆහ කුරබිහ තිරි සහර වෙච්ච එහෙන තහිද්මේ ෆෂාන් කුරිය දාර බෙහෙම මුලින් අලන් අදි කිරිය කොන්ෆරන්ස් එක හැම තිබේ ෆොන මියාලෝ කොබව මේ කොන්ෆරන්ස් ගේ මුහිම කොමිට කුනිසන් ෆහ කොදෙන් කුඩ තාරෆ දෙවිදන් තම කොන්ෆරන්ස් බෙහෙගොතු conference as ara international leavers neonatal nurses conference tang hum gawaidum bawa ingeto and it has proven ek mika conference tako knowledge share kurma networking building na varam muhimu dawrin ada kuraka em algan benda mi fahagavi algan benge gepeng iba inka neonatal nursing ge mi tamrin kurmaga hento then ehinga mong algan beng mi golwa mili mi NICU awareness month September mi fahaga kurani NICU awareness month ka gotuka then September mahoge devana hafta mi fahaga kurani neonatal naruhunge mi hafta ge gotuka hema mi de munasabata golwagen algumnen ekkala geppa mi address kolla fa conference mi bawani ge to mi zarana vidalwi hen ek mi naruhunge kya adi doctors mi deva kya adi hasa kon neonatologist wadagen edeva kya as me muhima dawre mi ada kurani tuttu kudin mi hedi bodowegen annairu ekudinge mi quality of life improve korange to mi by far ekala tu mi duas nufara viha kudin demas vari ba heda kore mi nikoga e hed e kurin he procedures taka algon menge de faruate ki base mi wani ekala e kuja hedi bodom ge kuja intelligence e mika halga bavar kandatta inge to hem algon men benum wani mi conference me doeriko rangalu mawlumat share ko network build koran fursat den rajya ge horiha neonatal nurses service mawlumat ho deni gote algon menge doctor na algon men naru na reach ko ve network e bina kuranga so main target ki algon එම මේ වර හැම මුහිම්ම මේ කොන්ෆරන්ස් එක ගොඩක මේ ෆාහගෙන දැන් දැන් මේ ෆාහ කරව ෆැසෝ හගිග තුක රාජ්‍ය ගාලා ෆිෂ් කම් ගවේ සම ඉන්ටර්නැෂනලි සම කුරේ මොන්දා ප්‍රැක්ටිස් එකේ මේකී හැම කොන්ෆරන්ස් ද බේබේ මුන් එපතේ මේ ෆාහ මේ රාජ්‍ය එක මේ කොරියා දම් ෆුරතම මේ කොන්ෆරන්ස් කොන් ගිරක් තෝ බේබු මනින් මෆනදි කොන්තා කුතෝ කොරියා තානේ mi conference mi bawani Male City group of hospital on East Nagagen Dharmavanta hospital ge to madma algan menge conference fesheni mi de duhoge conference hama full day 8 am on feshgen hama ami 4 pm hamen onnani mi conference ka bawani Male area ge hospital taka adirajya ge horiha regional hospital taka ko komme hospital kom ves rajpre ge horiha hospital take horiha regional hospital take shamil wagota komme hospital kon den aruhum baveriwan inge to baveriwad mi baveriwani algun me mi tamrin korani ekudin ge hospital taka gos ba ke tibina sasundavs information devene wara inge to em algun me yagin koran eba ekudin na benum wa knowledge ta kon kametto em boda benum wani e base ko gen algun me ge topic taka select ko fa honna ada unmen ha mi conference ke hama poster ve sarun men ge thi screen me der ko hama bedta hama genestene ge to hama genestene daruga am ora hala hin suwale ki tibe funge mi furtuma conference ve fa ge to mi dedo he ki aswar kur muddat ehnam tibe fun tu kurwa masekatu gotum magi na dostake nga sahi gatu masekatu duty beru heda kurma kis difficult kam ka begin dan konkum farata kun to tibe funge mi conference ke bayar ge mi dani speakers un gotu ge to ani ade hasa gotu ge konkum mi daira ta ko to tibe fun boda focus kurwan neonatal ge konkum area ta ko to conference tebe aslo ani khas doctor taken almen ebati bi select kore fa boda focus kolla fa meni almen ki setup ka bodan emme bodan benu wak hala topic taka train kora dem mi ka rajye ge orang ha ani specialized doctor nge batibbi tibbe vi hituke doctor hituke hasa doctor Alinaya den neurologe kantakan hasa sekundi ge hasa baltakan hasa da doctor mesmege shamil ve Dr. Abbasaya Dr. Samaya den amko dos nufra ko dinna dimawa masala tan bore dodu ge masala ta den mi kamang hasa Dr. Azam mes paver vela algun mendang sawara mi time limited kamo wara muhim topic tak wes algun mendang eba hori adives itura aso ekala algun men mi include koram benumwa ekmukas time limited kamo hama address nokore for hori hs lang neonatal area ye ki wara specialized doctors um wadagen hidmet dense he nurses ham ego tamrin we fama doctors ne ke efada
हम ए एरिया तक फोकस्ड ट्रेन्ड नर्सेस तिबेंचे हे एरिया इंगेतो हम फुप्पा में गवेस सिकुंडी गवेस में हुरिहा एरिया एकोम में कमक वर्किंग हास तमरीने तंगेदिगेन सब स्पेशलाइज्ड अड में बेफुलंगे बतिब्बवंते हे हम एकम अळगण में टाइम लिमिटेड कमना एको हुरिहा एरियास का फोकस जस्नस कोरेवे एक मार्गन में टारगेट की ईयरली हम अमी कॉन्फ्रेंस देबो इराद कर विया दिन इन कॉन्फ्रेंस कमी वर फुला को अद मिफार के इंक्लूड नुकरवन बे मे टॉपिक तंगल में इंक्लूड कोगेन कोरियदान अदा मम्मी वर मुहिम कॉन्फ्रेंस को तो हमार में नफा गए मे दे मी कॉन्फ्रेंस के वाका दक्काला इरो मिशाव तो मेरे नी कीनबाय मी de befunga wakan spa kore vefama me mihar rajya ka mai ke kan kor to ke sama miko hunna kama me ke hospitals ta ko ka ehna me sama me me tibe alang anna ko dinna shanunya me mitana join kora ne ko join kora nurses train kora maulumat dinmatta ka me conference koriya dairo kine to me baveri wa beno me malega koriya dairo me online ko me besar ka baveri me fursat onna ne bainoniya मी आमुक ऑब्वियस मी कमशा ओगो रिवा फरात तको एक हाले विस्किन तो तिबे फॉर मी बैवरी उमगे प्रोसेस कोरिया के अडगन बेंगे वरा मी फरतम कॉन्फरेंस वीमा बाइक हालगे मी कांत तंगळगन बेंगे बहुरी इतुरा रंगळ कोल्लम वेस्पाक मी अडगन बेंडंग एकला मी पोस्टर्स तंग एक मी अनाउंस कोल्ली मी एक अडगन बेंडंग असलो नर्सेस मी का बैर वम बेनुम वेफति बि मिमर मी इहसास कोरविगिन असो दिए अडगन बेंड रेगवे सत मी हेंदुन को सजेशंस तंगे बा आदे ऑनलाइन कम्युनिटी दे राज्य के हें राडच कति बि नर्सेस बैर वेवेन को हादाल देसे एम अडगन में इराद कोरविजा मसके कुरान ऑनलाइन को वेस मी मीतिसंगे बेफरना हम मी मालूमात ता फोर को देवेन गोतें अडगन बेंडंग ओइतो इराद के जाल में इतन हासिल करानी गिना हरतके इदमतके हेम देबेफो समग्राम स्तरोड यगिंगे तो मी तिब्बा फेहेम तिरिसहार ऑफिशियल के मिहा सबन नारुगो निकु बदल वेगेन अगो तिबेफो नवर कैरी वर गातम फेनिफो हुन्ना किंत तिबेफो से फुकुरमान मी जर्नी एरुगो फेशमा वर बड़ो कोरियर में अस्तालो में लेबेफा मे देन में गोतंगे में फर्स्ट बेड ऑन फेटी हम एमे अने वेंटिलेटर है नोनी विया ए मॉनिटर है एगोत फेटी एक स्टेज तक कड़त कोरम में हिसाब अंगल में ए मशीनरीज मिहारो हुरी एम फाहो के मशीनरीज जिस मिवा गुतवाल में तो कहे बहुरी एक हमको हम स्टेप बाय स्टेप हम कुरिया दामुं फर्स्ट बेडुन दिहा बेडुन फानरा बेडुन अशार बेडुन विही बेडुन सो अलमनंग ए हम ग्रेजुअली ए सेंसस इंक्रीज वावरका डिमांड इंक्रीज वावरकं हम अलमेंगे मशीनरीज इक्विपमेंट प्लस अने बेनुवा एम फाहो के कंज्यूमेबल्स मिहुरी हाय सेलिबिगें असलो अलमें मी कुरिया दानी मिहारो कुरिया बला फमिहारनु अलमेन वर गिना कांतत कोरेवे कुरीका दिन फरुआया बला फमी वगोतवेस दुनिया के हेंतंतनु का देमुंदा फरुआ तंगाल में वेस देमुंदानी कमाल में मी फुर्सत के स्वाहा कोल अंगालमेंगे हम अगीना निको तको गनियोना टेलिजिस्टन नेखं असलो निको टीम की नियोना टेलिजिस्टन असलो लीड कोरेंजे हे टीम एकम कोस मी वगोतल मेंगे मिति बे सीनियर डॉक्टरोंगे बेनुंगाल में नवार रंगालं हिफे मुंदानी दें थानुगे कोरियर में बालन्या अलमिंग मी कॉन्फ्रेंस के एम बड़ो ए टारगेट की असलो रीजनल एरिया तक गवेस हिदु में रंगाल कोरन असलो का अदि मी के तो रंगाल महा कोलाना मी IGMH के NICU गार्गन में तमरीन वेगे मिहार एकला मी सरकार मी कह के मी परवात कुरियर मकुरा मसेकत के तेरें धर्मवंत हॉस्पिटल का इमरजेंसी को तन मी फरवा देवे ने NICU मी कायम कुरेवी फेबेंगे तो अत एक इतुरा मी हुलमाले हॉस्पिटल के साथ बेड के निकोए मी दिया हर के नवंबर को होलवे के मी देंगे तो हम एकलरा मी दुनिया के फ्रेमवर्क के हम इक्विपमेंट्स तक कंज्यूमेबल्स संग आदि फरवाता अडन में मी निकोएंगे बगाइम मी फोर को देवेंगे तो दें हमारा रश के मी नरहोम वे सम IGMH NICU अंगदी हुलमाले हॉस्पिटल के NICU मी ट्रेनिंग नवस एस आर्गुमेंट एक हम वसी बकोरिया गेंदेंगे तो ये में हम सीरीज एक गोतंग हमारा रशुं अने गगन का टीम महानोनी द महा अने नरहोम फॉर्मान अलमें दें ए ट्रेनिंग अने ही कंटिन्यू करने दे मी कॉन्फ्रेंस का अलमें ए बैंक हम वाकी हा सबाइंग ही मनाफ मी मशीनरीज इक्विपमेंट्स कंज्यूमेबल के बड़ा या बे है गोतंग मालूमात देनो हम हास बे फ्लैंग एकमा आने ट्रेन बे फ्लक वडाना वाने यंग हिद में दे
den mi fursat kal men wara boda fahag kollan STO ya M7 ge support al men namikama wara boda libe mandaka මේ දැන් මේ زمان මෙන්න බදලායක ටෙක්නොලොජි මේ ඊතර තරගෙව මොන් අන්නේරම මෙඩිසින් දායරාවස් කුරියරුන්ත ලිබෙ මො මෙන්න නෙම තිබේ ෆලොන් දෙමස් පා කරවේ ෆම ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් තකයි මේ زماني මෙෂිනරිස් තක මේ හොරියා ඉතිස් එක කොම වර කුරියරුන් දිබේ ජේ කොම zarana පා කරවේ ෆම මේ ස්ටාෆ් ගේ ෂෝටේජ් ගේ වාහකම මේ තිරි සහර්ග දිගු මුද්දතකන් හම කුරිය දියර් මේ ෆුරිතම් ෆාර කොන්ෆරන්ස් බේ වෙගෙන්දාර ඩිස්කස් කුරේ වෙගෙන්දාන හම මේ දායරා කුර ගොන්ජ හොන්තක මේ දුවසම මේ මිහා හිසාබන් ඇර ගොත තිබේ ෆලුන්න ෆාහගවා කන්තතක කීකෝ බාතෝ staff shortage ki abadoi samane hori hatanek go sonna kame talumennan asu eme bodu challenging as e train naru hunne kame kama den almenna waran hani opportunity emi onnani korea dium wes Dhivehi rajya ga nove almenna specialize ve vena gote gawum bera mi danjeni den mi hatanan adi neonatal specialize naru he nimigin asene den almenge dekujjen e bawle training na gossame wa goto specialize wa den bodan mi staff shortage abadwes balani ratio hama koreveto almenge mi hospital umves hama maximum try kodde almenna hama NICU in staff ratio hama kodde veto den NICU ka bagata ki almenna kannegene mi kon iraku kamen admission nannani kon iraku kame baby sikwani ki amakon hama deliver kura wagutu baby sikwagen gennan chen den e census ki abadwes fluctuate watanene koga e wakiyada de fix no almen by far beyond census service admit kurenje e hawara demand onna kame wema ehme mabadwes onna de to staff shortage den me dannawa hen almenge maximum level ka me try koreveni me available resources sa ekkon naruhum border train koreve to hen tantanu gatibe අවුන්ට හිවන්නේ වරම් මුහිම කොන්ෆරන්ස් එකේ ඉංගත හමත් හිදාලු හෙන් එනෝලි බේමුම් වෙසදී එනෝලි දෙපාර බවම් ස්ටේබල් කම කමකි අවුන් අනේ උම්මේද කුර ඉංගත තිබෙෆුන් මේ කොන්ෆරන්ස් එක වර සක්සස්ෆුල් කොන්ෆරන්ස් එකක් බෙදෙන් තානකම නිම්මල් මුගේ කුරි hama komme befla ke self so da rana ane faha kollam ben wa kam ngoti ham agan war faha kollam ben inge to mi nurses san has korevigen me bawa conference ka virar war fahur veri kama ek faha kollam ben mina conference ka war bod by nurses hushala inge to nurses lead korani mi conference ka paper presentation ka halaga ittis inge to agan ben nge ben team mi paper presentation war fori ham team paper presentation total first session naruhon naga den inge to ekatun school of nursing on argan menge mi lecturer e wadagen mi simulation based mi class session en naga den inge to ek den ade mi ge itora neonatal research station ka on hand train invest libigen dan ade ek itora mi zarana vidalvi he equipments and consumables NICU on has itistaka behek to maulumat dinamang ek mang has befle wadagen wes maulumat for ko dan hem war furiham conference ka mit wegen dan ge no fa kollam benum yastu mi fursatu galumenna ai Hulhumale group hospital senior management and they full support then hama hasa ko CEO ka belmuga dashun almenna arrange korevunu kame vema adi mi fursatu ka ne shukuru westannawala then huriha befulun even almen mi pediatric team wes almenna devvi support mi fursatu ka wara fa ha kollan then komme gote wes mi waruga bodu conference beveni wara gina bike ge support libegen detto so mi fursatu ka almen huriha befulun wes almenna behette vigayakama then almenna adihasukon STO शायम से वरना अलमना देवी स्पॉन्सर है वारा बड़ा शुक्रिया देना वाला वारा बड़ा शुक्रिया देबे फुलनेस वाडागे में कोला अलमना मालूमात कोला हिस्सा कोला देते उम्मीद में करेंगे हम कोरियन वत्तांगिस में फद कॉन्फ्रेंस द बेवे हम अलमना में बात कोला में वाहक तते के में मालूमात हिस्सा करेंगे नाने वारा कामयाब कॉन्फ्रेंस करेंगे शुक्रिया